Sva grla se nalaze unutar start mašine, osoblje napušta napravu, čekamo da Živanović pusti trku, trkaska je puštena. Najbolje startuje, naravno, Buckle Up Baby. Buckle Up Baby vodi ovo nadmetanje na drugoj poziciji, galopira No Straight Swaps, na trećoj poziciji je Stella Selvaggio LP, ukoliko se ne varam, iznutra Gucci Gambala, peta pozicija za Pocahontas, s polja Mirage Mistress, zatim Sunny Sky pa Teora. Nadmetanje vodi Buckle Up Baby, ima dužinu prednosti, 3/4 dužine konjskog tela u odnosu na No Straight Swaps, do koje s polja stiže i kao da je obilazi Stella Selvaggio LP na četvrtoj poziciji, 3,5 dužine iza Mirage Mistress, koja isto toliko ostavlja Gucci Gambalu, koja kao da je nago stala. Trku vodi iznutra Buckle Up Baby. Da li je dobro rasporedio Perović Buckle Up Baby, da li će ponovo stići do triumfa, tek obilazi je Stella Selvaggio, skroz polja se spustila, No Straight Swaps, ko će dobiti ovu trku, 3 crvene, jedna tuđa, kroz sredinu, kroz sredinu, Stella Selvaggio, napada, No Straight Swaps, koja će trku i dobiti. Druga pozicija za Stella Selvaggio, treća Mirage Mistress, na četvrtoj poziciji Buckle Up Baby, ne daju se